Бу субботага Василий Яковлев Далан историческая эмнетігаролығыран Нирбакан музыкально-хореографическая драма спектаклінен Сергей Зверев кыл ола атынан үнкі театр отут төдді сезонын сағалыр. Спектакль бу саас турбута сығынағы үйіз көстүйті үнкі театрын энники бұландарын кытта Нюргуяна Игорова білсісті. Саха жонугар сергетигер биллер улухан айымнені эмигес хамсаныңнан драма исторгун история чақчытын музыка онна үнкүү силбехен кепсир ураты көстүйтін театр артыстыра Нирбакан спектакльге көрдіріқтірі. Бу билеген үхістігілін көстер, онна классик хуруячы айымнетін үмкүнен тахара рустуктардақ, эппетинстяқта декісіп. Саха төрөт культуратын сүметін Илже Сылжар Афанасий Федоров үнкүү театрын кытта туруратчы режиссер быхытынан үхіс улухан үлетін тахарыста. Театр эдер артыға Владислав Попов сүрін орулу толорор. Баалар ахагырахан немедер холора кихи кайбат инден физической возможностяна холора. Кыра имигес сымса оллахана хейн андык мана короларга тексан дебит. Спектакль барата тыыннаах музыка доголунан барар. Театр ихнен Николай Петров салайытынан лир оркестр быйылгы сезонун кеккеси тихилях саглата. Ол курдук таздойдуга бейхинтен такса фестивальга сылжыбыт боллагана быйыл аан маңнагытын Россияга народтар кердларнага фестивальга кыттыны ылан келле. Төртөнтен такса мук мустубут терехнигер сахалары үрдүктүк сеналабыттар. Бу маннык таңсырдар бутын серге бихи бар маннык кырымпаларга ойнотубут, кылахтарга ойнотубут. Аны жан сергәтләр үз площадка алган программа көдөрдүбүт бихи сахалар бебит музыкалах бутын, инструменттардах бутын атына муктуралу серге хиттилер. Быйыл сыл бүтүтө көрөтчүләре мен дойдум саха сире үгестер онда биреме денатаммыт саңа концертный программа күтер. Маны серге үнкү театра үйнер 2015 сылга Сергей Зверев кылола 115 сылынан кең далахынак терехнерге билимденига. Нургана Егорова, Василий Соловьев, Саха телевидениеті, Жокускай.